Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Sibukwa awansi bentang aka general discussion Kadorbar mangtingka jongying dorbar thawain ka Khasi Hills Autonomous District Council hak shitrik uleber arjar arfulai kala menjor ka mangtingka nakabenta lai benai kata nadu shitrik benai yong arjar arfulai hadu ka lai photrik benai jelio arjar arfulai haba ai jingkraning kot halor gani ka mangtingka ka batang lai benai u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan ulai thu bagani ka mangtingka nakabenta bet pintelun niki kam jong ka council kan kot hadu saupun riu kulur arpunyo lak khan reja shispa khandai potingka kani ka mangtingka kan thup ha ka basiu tulop igi khot jong ka council yeki officer yeki nong bishar yeki nong trei hagi tanat tri kam repair bat kun thup ru yeki nong trei balasong thai jong ka council Sesemasa mungkin yang ketungan publik di para member baru kita lagi poin kita decision ke pemerintah. But Mr. Chairman sir, cuma berpintu macam ya kejimang bisa vote on account kebalai benai ngarangkat berkikot ke executive committee yang publik di Mr. Chairman sir. Bat kumju ya baru kikot tentang ini berdom hari ini kejingnya kenduk lang ke peningkong jong ini senam arja atulai. Bat kejingkit roh kitwian mengiyo ya kejingkit berpura nang mengelak pendap jala ke kamram. Mr. Chairman sir, buat hari ini di senam beladap bila juan ra ya kemang bisa berpura. Henry hakani kenti bermentah namara ke jengkmit jong kepor ya mentahi ke executive committee kalau penkere ya ke jimang bisa ke balai benai ke bansedang adu citarik benai yayong arhaja akulai hadu laifo terik benai jengliu arhaja akulai ya kemang bisa berpura jeng kenem arjar asulai hadu arjar asal on sawan ra hakasin jong dorbar kaban sawan. Mr. Chairman sir, hakani kejimang pelut kabalai benai kamang tingka nak benta baru nak rekam jong ke council kalong kuning kegeran number 1 General Administration Department ndai kru Ardai lak nyuklah hajar aspak leko. Kegeran number 2 Law Department Hatsan lak laiknya hajar aspak leko. Kegeran number 3 Revenue Budget and Finance Department Arkru Sakbelak nyuko hajar ndai aspak leko. Kegeran number 4 Forest Department Arkru laiknya kralak ndai aspak hajar nyuko leko. The grant number 5, Administration of Justice Judicial Department. Shikrur Sauksan Lak, Khat Nyohjar Raspak Ho. The grant number 6, Legislative Department. Shikrur Prapnriu Lak, Rupri Hajar Raspak Nyoho. The grant number 7, Education Department. Lailak Sauko Hajar Raspak Nyoho. The grant number 8, Civil Works and Development Department. Arthur Krur Sanpulai Jar Khatra Sanpulai Lak Arkhat Raja Saupa Laiho. The grant number 9 Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest Department Shikrul Saupu Arlak Kendai Kendri Wajar Nyospa Laiho. The total galong Saupun Riu Artinyo Lak Kendri Wajar Shispa Kendai Ho. Habasim kelum lang halor kejimang sa kapok kini kilai benai kalong kebasil ditulok ya dikhot dengan council ki officer kinong besar kinong trei tenat tekam bakir kentuk ru ya kinong trei balas yang type yang ke council. Mr. Chairman sir, kejimang kisah kini kilai benai kentuk lang kejim pelut nak bentar tikam pelwai ya ke bakal council kelayok sa nak 15 Finance Commission nalor kuwi pat kijing dan kaum di bakal council kedai pelut. Mr. Chairman sir, syua bangan pengkut no ika jingkren dunga. Yang kerpat ika buram jongsi. Bakin sobha ban bu ya kani kemang tengka
board on account budget kebalai benai hakmat kayi bakat soha ban menjur ya kedimang kita pelut na kebentar kedingbit dingbiang keban peniai ya dikam jong ke konsel kebalon sau kumru kulur api nyolak kan berkerja sispa andai kau tengkah saya sisi 4 na ai kublai itu Mr. Semansa ya parok khidmat trong kani kayi boleh sebut The board on account budget with effect from 1st April 2023 to 30th June 2023 is now placed before the House.